Bakunzi ba Kimwe TV show, ubu noneho ibintu birashyushye. I Burayi amakuru aba yashyushye cyane. Tugiye kujya tubagezaho amatransferi, tugeze mu gihe amashampiyona ari gusozwa, amakipe ari gutwara ibikombe, abakinnyi bari guhinduranya amakipe. Ubu ngibi ibintu birashyushye cyane. Amatransferi arimo aravuza ubuhuha i Burayi. Wowe icyo usabwa nta kindi, kora subscribe kuri Kimwe TV show, ubundi tujye twibanira tukugezeho transferi zakozwe uwo munsi, amakuru abakinnyi basinye mu ikipe yawe ufana, amakipe yose y'i Burayi rwose yose turajya tuyageraho tubahe amakuru yawe. Ubu noneho amakuru yacu tugiye kuyatangira mu ikipe ya Liverpool. Kuri Liverpool harimo amakuru menshi cyane ashyushye, harimo abakinnyi bari gusohoka, harimo abari kwinjira. Bombe zirimo ziravuza ubuhuha muri Liverpool. Wowe icyo usabwa nta kindi, jya ubana natwe ukore na subscribe, ubundi tukugezeho amakuru. Tugiye guhita tunakomereza mu ikipe ya Liverpool, tubabwire abakinnyi basezerewe ndetse ubu ngubu nabo iri kugenda isinyisha, nabo bari kuganira kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Twikomereje rero n'amakuru yacu nta byo gutinda. Ikipe ya Liverpool harimo amakuru menshi cyane ashyushye. Ni ikipe yamaze kubisezerera abakinnyi barimo Robert Firmino Barbosa, yamaze kubongo asezera, Naby Keita barabasezereye, ba Oxlade-Chamberlain bose barabasezereye. Noneho rero tuvuye kuri abo basezereye, harimo abakinnyi bari kwinjizamo yitwa Alex McAllister. Uyu ni umunya Argentine Albi Celeste, uyu nguyu ni champion du monde, mediateur ubikora cyane bigacika, akina mu ikipe ya Brighton and Hove Albion. Ubu ngubu ikipe ya Liverpool bamaze kumvikana ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umukinnyi na Liverpool byamaze kuba binozwa. Ubu igisigaye ni Liverpool igomba kuvugana na Brighton bakemeranywa uburyo bagomba kumugura, ariko ibiganiro full agreement hagati ya Liverpool ndetse na Alex McAllister byamaze kuba bikemuka cyane. Uyu mediateur rero w'umunya Argentine wafashije Argentine cyane gutwara igikombe cy'isi, nawe ntabwo yifuza kuguma muri Brighton. Arimo arashaka kujya mu ikipe igomba ikina Champions League, mbega nawe ashaka kuzamura urwego nyine nk'umuntu watwaye igikombe cy'isi. Uyu Alex McAllister rero nta gihindutse, uyu ngo araza kuba asinya mu gihe kitarambiranye cyane, araza kuba asinya muri Liverpool kabisa. Liverpool ikomeje kugenda yikorera ibintu byayo yitonze cyane. Tuvuye kuri Alex McAllister, Liverpool irimo irashaka gukora deal yindi nayo imeze neza, yitwa Granit Xhaka. Uyu nguyu ni umusore ukina mu ikipe ya Arsenal, nyuma yaho bigaragaye ko Arsenal itamufiteho gahunda. Liverpool ishaka gukora deal ikamusinyisha kuri miliyoni 15, kandi naho ibiganiro biri kugenda neza cyane. Nawe araza kuba asinya mu gihe kitarambiranye kabisa. Nawe araza kuba sezitaha bishoboke amahirwe nka 60%. Inkuru dukesha Fabrizio Romano niko Granit Xhaka aza kuba asinya mu ikipe ya Liverpool. Reka twikomereza amakuru yacu mu ikipe ya FC Barcelona. Aya ni amakuru ya za transferi z'i Burayi. Birashyushye. Mu ikipe ya FC Barcelona rero, nyuma yuko imaze kwegukana shampiyona La Liga, imaze kuyegukana, murabizi ko mu mediateur wabo ubizi cyane, yitwa Busquets rero yamaze kuba asezera kuri iyi kipe. Barcelona rero irimo irashaka umuntu ugomba kumusimbura, nta wundi rero. ahantu bahise bibanda cyane, banyarukiye mu ikipe ya FC Bayern Munich yo mu Budage. Barifuzamo umusore witwa Joshua Kimmich. Uyu nguyu rwose ngo barabona yaza gufitinga mu nkweto za Busquets neza cyane, akamuhagararira akamusimbura neza cyane rwose, kuko bamufitiye icyizere ko yabikora neza. Yitwa Joshua Kimmich, umusore ufatiye runini Bayern, ariko uyu musore ntabwo yifuza kwigumamo, ahubwo Barcelona yatangiye kumuganiriza kugira ngo aze gusimbura Busquets wamaze kuba asezera. Tutarava mu ikipe ya Barcelona, murabizi ko barimo barategura uburyo bagomba kugarura Messi, kuko Messi ntabwo yishimiye kuba i Paris. Abafana ba Paris Saint-Germain n'ubundi ntibamukunda, abari mu kibuga bamuvugiza induru.
Messi nawe rero ntabwo yishimye Paris rwose, ashaka kwigarukira mu rugo, akagaruka ku ikipe y'ivuko, ku ikipe yamugize uwo ari we, ku ikipe yakoreyemo ibigwi, ikipe yatwariyemo ibikombe n'udukombe byose, ikipe yamugize uwo ari we imugira kuba ari icyamamare uyu munsi. Ni FC Barcelona bimukoreye, nawe rero ashaka kuyigarukamo, kandi Barcelona nawe nubwo ifite ibibazo by'ubukungu ariko iri gukora uko ishoboye kose kugira ngo igarure umusore wabo Lionel Andres Coutinho Leo Messi kugira ngo agaruke abafashe cyane. Ikipe ya FC Barcelona rero yamaze kuba imutegurira amasezerano y'imyaka 2, yamaze kuba imuterekera ku meza miliyoni 25 z'amadolari azajya ahembwa ku mwaka, ariko ibiganiro ntabwo biragenda neza, gusa ku mpande zombi bazumvikana, gusa ntabwo biracamo neza, ariko bamaze kuba bamushyiraho ayo mafaranga. Ni ugutegereza tukareba rero niba Lionel Messi azayemera, ariko nta kabuza azayemera cyangwa se banayongere, gusa ikihari cyo ni uko atagomba kuguma mu ikipe ya Paris Saint-Germain, kuko ntabwo ahishimiye kuri Paris rwose, kuko Barcelona nayo iramushaka ku kabi nta keza, rero igomba kumugarura rwose akagaruka mu rugo. Dukomereje mu ikipe ya Paris Saint-Germain tutarayivamo, hari ibindi bintu, andi makuru ari kuvugwamo, inkuru dukesha Fabrizio Romano, nuko umusore witwa Marquinhos ni myugariro wa Brazil kabisa, witwaye neza mu gikombe cy'isi, nubwo ari we wahushije penalty ya nyuma kugira ngo Brazil itahe, ariko ni myugariro ubizi cyane, uyu nguyu rero nyuma yo kugaragaza urukundo akunda ikipe ya Paris Saint-Germain, ndetse no kuyikunda cyane no kuyirwanira cyane, agakina yitanze, yamaze kuba aganira na Nasser El Khelaifi, yamaze kuba yongera amasezerano rwose, yamaze kuba yongera amasezerano y'imyaka 5 kugeza muri 2028, yamaze kuba yongera amasezerano rwose. Ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane, yamaze gusinya kabisa. Ubu ngubu n'umukinnyi wa Paris Saint-Germain 5 ziri imbere. Twikomereje n'amakuru yacu rero, umusore witwa Joao Felix rwose ni umusore w'umunyaportugal, ukina aciye ku mpande. ubu ngubu nizanye muri Chelsea kuva muri Atletico Madrid. Uyu musore rero Chelsea ntago iri kumwereka ko imwifuza, ntago, nubwo ari nizanyo yabo kuva muri Atletico Madrid, ariko nta gahunda yo kumusinyisha ifite. Uyu musore rero ikipe ya Newcastle nyuma yuko imaze kugurwa n'abaherwe rwose, ikaba imeze neza ubu ngubu, ikaba iri no muri Big 4, ikaba izakina Champions League. Ikipe rero yamaze gutangira gushaka abahagarariye Joao Felix kugira ngo ishake uburyo yamusinyisha, kuko yabonye uyu musore ni umusore w'umuhanga, ni umusore ufasha Portugal cyane, ni umusore ufasha Chelsea mu gihe cy'inizanyo arimo, nubwo wenda itari kwitwara neza, ariko burya ari uruhare rw'umukinnyi ku giti cyiwe, nubwo ikipe itakitwara neza, ariko hari ukuntu umukinnyi aba yitwara neza ku giti cye. Joao Felix rero ikipe ya Newcastle ikaba imwifuza, bakaba batangiye kuganira, kandi ibiganiro bikaba biri kugenda neza cyane mu gihe kitarambiranye rwose. Umusore ashobora kuza gushyira umukono ku masezerano mu ikipe ya Newcastle. Reka amakuru yacu rero tuyakomereze mu ikipe ya Man City indimbura. Man City ikipe ikaze cyane rwose, nyuma yo gusezerera Real Madrid muri kimwe cya kabiri ikajya kuri finali ya Champions League, ikipe rero ikaba yamaze no kwegukana igikombe cya Champions Premier League. Ikipe rero nyuma yo kubifashwamo n'abasore benshi bagiye batandukanye, harimo na kapitene wa Ilkay Gundogan, uyu nguyu wari gusoza amasezerano yo iyi sezo. Byari binateganyijwe ko rwose uyu musore ashobora kuba yayivamo, ariko Pep Guardiola nyuma yo kubona uruhare yagize mu mikino yose ya Premier League ndetse n'uburyo yitwaye muri Champions League, yabonye ko ari umusore ubafatiye runini cyane, uretse no kuba ari kapitene, ariko rwose abacacambwa mu kibuga hagati. Pep Guardiola rero yamaze kuba avuga ati ntago wangendana gutya rwose, ntago nahita nkurekura ngo ugende gutya. Uyu musore rero akaba yamaze gushyira umukono ku masezerano y'umwaka umwe, akaba yamaze kongeraho umwaka umwe rwose, akaba azarangira amasezerano, akaba azarangira sezitaha rwose. Pep Guardiola rero yamaze kuba amusinyisha umwaka umwe Ilkay Gundogan,
azaba ari muri Man City next season rwose n'ubundi, ariko agenda yitwara neza cyane. Transfer ni nyinshi yana, transfer ni nyinshi kabisa. Mwebwe mukomeze mubane natwe tubagezeho ibintu byiza cyane, amatransfer yana abo udashaka gucika. Gana Kimwe TV Show, kore subscribe kandi kunzogera kugira ngo notification zose buri ko dushyize hanze amakuru ajya ahita kugeraho rwose udacikanye. Noneho rero bakunzi ba Manchester United, amashitani atukura, ndabizi iyi season ntago yabaryoheye, ariko ntago twarenganya umutoza Ten Hag kuko iyi season rwose kwari kubaka ikipe. Noneho rero bakunzi ba Manchester United, harimo makuru ari Ten Hag yamaze kuba ashyira urutonde rw'abakinnyi bagera mu 8 ateganya gusinyisha iyi sama. Ibana n'abakinnyi n'amazina hambaye cyane, wowe rero kora subscribe kugira ngo none aba bakinnyi iyi nkuru tugiye kurikurikirana neza kugira ngo tuyibahe itomoye. Bakunzi ba Manchester United, mwebwe ni mube hafi, tuzababwira abo bakinnyi igiye gusinyisha, tubabwire ndetse no kuri process aho bigeze mu kugurwa kwayo, kuko hari abakire batangiye gushyira amabid agera mu miliyari 5. Family Graza yo rwose ishobora kugenda. Abakunzi ba Manchester United mugatangira kwishima kuko ikipe nta kabuza iri buze kugurwa n'abakire. Aba bakire bafite gahunda yo kuvugurura stade Old Trafford, ewana kamera neza cyane ikajya kuri standard z'i Burayi, noneho igasinyisha n'abakinnyi bakomeye cyane. Wowe kora subscribe ubundi tuzabikugezaho byose. Ciao.